दोनों याफा खरबदे उनको पूरा दोनों तबो बेस करना है दोनों याफा खरबदे कुसा बिनी पूरे बेस करने बागे सकलाया सर विपुल देवबर्मा सब जोनल चेयरमैन याफा खरबदे हमबाय कैसा तो ये फायदा नहीं सिनी किरित बिक्रम किशोर मानिक महाराष्ट्र में गरम रुनाई सब जोनल चेयरमैन मोनो बोको ini sati musuh ha jotono yafa korone onto sini हमारे लोगे जोतनो याफा खरबदी फारान खलायो yang bisa hati pas रतन जय त्रिपुरा अब कोमल याफा दं दाव फाइट नरकतिनि इनॉग्रेशन खाइतलां ini oro Kirit Bikram Manik institution by Wajijak kaisa Maharaja Kirit Bikram Achaima ni pandano gagui oro kombol bagmani kaisa anustan ka ebong oro Kirit Bikram institution ni anggai boroni cultural program rok tongo food festival rok tongo indigenous food item rok oro display nai पाइनाई फालनाई एवं किरित बिक्रम इंस्टीट्यूशन आगामी दिन बाहिकलाई चिनी बरक निबागी सामुं दांनाय इन पार्टिकुलर करमछरा एरिया नि बरक नि शिक्षा कल्चर साइंटिफिक एग्रीकल्चर ऑल राउंड डेवलपमेंट निबागी फ्यूचर ड्रीम्स फाउंडेशन एनजीओ बरक सामुं दांगै दंगो Bini Kornodhar Oninas Tripura এবং Bini team they are working very hard tini baro nije discipline nuka Bini Kirit Bikram institution more than 200 children they are studying at this point of time orni discipline rogno nugai jang balai khatungo thinango bahike borno financial assistance ruoi kabangma financial pocket ni fund tap khlai Chini borok lugno develop khlainai amono tei botini chorchang khaita so this occasion is not only to celebrate the birthday of Kirit Bikram Chini Maharaja also a thorough discussion about development of our people homo programo no tini ang khai manjak payo programo tini chini bisingo tongo MDC machang Dhirendra Deborma Dolai Zonal ni Development Committee ni Chairman Taku Paritus Deborma Tijini oro je Kirit Bikram Institution ni Kornodhar Onimes Tripura ni Fa eba Bufa Chini Jatiyotawadi Andolon ni Khoroksa leader Shecha Shebi Borom ganang Rotis Tripura butini oro tongo Kabangma chini borom ganang Subzonal ni chairman rok botongo unoputini development committee ni zonal ni chairman Takuk Vipul Deborma ako songo tini oro manjak paisa ai chini gok media nairokno tini chungmo jagawo tini Maharashtra Kirit Bikram Kishore Manikone Achaima Salo tini edisi hapangni bakhatai tini dolai juno tini
gegra kha tai celebrate khai ke abun logi logi wo sini edisi hapang ni bakhatri sini kompol rok jam ko bakha tai abo pai jing o jaga tini korom sora eba kormoti sawo future team foundation ni luaji mumbai o jaga tini foundation de bahina 5th time jing sekang ro bahina o jaga wo Longtraivalley connection committee susui ni bakhati basung lailai ini bo sai to with lai tong kho tai bini o jaga wo bini institute 200 ni bor student ko sanaka ke obo haiki no sini to pani binang ni cerai no tinang jati no bocung sari ne ko bini wan tongo ambo ke chini tapu wani mes TIPRA bonobo hambai no jebus kan ni Salo bini wan sukung abo kaham samu nam ni nei norok no bahina hambai dai je kogawai nai to merok no bo norok no bo ang fokus na musungo haidi o kami am chai kana rok bahino chini tapu wani mes TIPRA no chung suba sukle lai bini je wan sukung no chini do pani je tinang ni cerai nai rok kan ni to na logi le hambai